Tu smo na 11. danu Dakar Rallyja 2023. godine u empty quarteru, znači tu ničega nema. Jučer smo došli više od 500 km bez benzinske pumpe, samo sudine i tako reći ništa drugo. Očekuje nas specijala od 270 km, prvih 110 km će biti isključivo dine, više od 40% današnjeg dana ćemo voziti u dinama, dvojka i trojka, znači bit će mnogo naporno, bit će i malo rasladjenja, tako reći, na malom ravnim terenima, ali gdje su hupseri i tako gdje je malo prohodnije. Osjećam se dobro, danas je maraton dan, to znači uveče kad stignemo u kamp, nikoga neće imati od mehaničara, od asistencije, apsolutno, sam stavljamo šator, sami se spremamo, sami servisiramo motor, tako da će biti vrlo naporno i teško. Ja se nadam da će ovu specijalu od 270 km moći da završim do poslijepodne do 4-5 sati, da ne stižem u mraku. Ako ide sve kako treba, ja mislim da ću stići po danu i imat ću dovoljno vremena da odmorim. Sutra se vraćamo, ima 150 km nazad, pa idemo tako dalje još posle 2 dana i ja se nadam da će biti sve u redu, pa se vidimo u Damanu.